modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Ntate re a o leboha hoseng wa letsatsi, re leboha bophelo ka hodimo tsohle. Christ ya halalelang, re bema wena modimo ka lokileng, re bema boteng ba hao sebakeng sena Christ ya halalelang. Ntate ditaba tse tla bua mona modimo ka ya lokileng hle, e tlebe ka bohlale ba hao Christ ya lokileng. Ntate re fe ditsebe le ho utlwa le ho utlwisisa ntate wa ka ya hana, re fe bohlale fa moetapele wa bona modimo ka lokileng, mo le komiti kgolo modimo ka ya halalelang ya lekgotla lena Christ ya lokileng. Ntate re hlonolofatse bohle, ntate le baphatlalatsi ke bana modimo ka ya halalelang. Ntate re kopa nnete ya hao le lerato la hao mabitsong a mararo modimo ntate, modimo mora, modimo wa halalelang. Amen. Batlomphei la modilo ka mohle bon tata ka ditaba le bomme ka ditaba mme re tla qala mosebetsi wa bona tsatsing lena pitsong ena eo lekgotla la BDF le ditseditseng ho yona hore le tlo tla di utlwa hona ntlhakemo ya lekgotla la BDF na ka ntlhakemo tsa yona na di utlwa haholo ditabeng tse ntse di etsa ka rana ka mona haholo ditabeng tsa mang maphelo a rona ka le setjhaba ditaba tse amang maphelo a Basotho mme mohlompheng moetapele o tla tla phuthulla ditaba tseo a di tshwaretseng Basotho le lona le tle le tsebe ho fana ka tsona ho setjhaba sa Basotho seo ke tsebang hore se di nyoretswa ho ditaba tsena mme ka mantswana da ma ke ne ke re ke a leboha empa le pele ke ata o ne ke re ka mane ke tsebisa ke mohlompheng moetapele ke ditho tsa komiti e kgolo ka mona ke ditho tsa komiti e kgolo ya mafunahadi mme ka nnete e ka ba process e telele hore jwale ke ba tlolle ka mabitso hore jwang mme ke a leboha mohlompheng moetapele ke bopata tsa mosebetsi wa Bimbaka ya dumedisa jwalo ka ha ho se ho boletswe lekgotla la Basotho Development Front le memme kwano mokeng wa bophatlalatsi letsatsing la kajeno re na le ditokomane tse pedi e nngwe e tla ba ya Senyesemane e nngwe e tla ba ya Sesotho tseo re tlang ho di beha ka pele ho lona mona mme qetellong re tla lefa dikopi tsa ditaba tsena tsa rona re tla lefa kopi ya tokomane ya Senyesemane re lefe le ya Sesotho mme le ndumelle beng ba ka hore ke qale ka ena ya Senyesemane ka morao ho mono ke tla leballa ya Sesotho kitse haeba le ka la utlwa ka ke bala ka pele haholo kapa hona le ditaba tse ding tseo le sotlo di utlwa hantle ha ntse ke di bala re tlo lefa dikopi le baphatlalatsi ba rona letsatsing la kajeno really BDF, Basotho Development Front, we recognize that the current dispensation and government led by a Revolutionary for Prosperity has made some significant strides in Lesotho political economy. It cannot be left unsaid and unrecognized that there is visibility, cleanliness, and tourism attraction. There is also CBD road networks and infrastructural improvement. We also have expansion of roads into districts, bridges, and access to road networks. Renewable energy. There is a lot of improvement in renewable energy, and I was told that in 2 years' time from now, Lesotho will be exporting clean energy to the neighboring towns of South Africa because
will be able to produce enough energy for the country to an extent that some of the energy that will be produced in Lesotho will be exported to the neighboring country. Police and security sector capacity building. Lesotho has significant improvement in political stability. Since 2012, no government lasted for more than 3 years. It's quite an improvement in our political stability. And lastly, deputy chairmanship of UN General Assembly. However, as BDF, we recognize that Lesotho faces a wide array of challenges, all of which demand careful attention and decisive action. It is prudent to begin with those issues that directly erode public funds, undermine service delivery, hamper job creation, and make affordable living increasingly unattainable for ordinary Basotho. Since the RFP-led government took office in 2022, our people have watched with disbelief as corruption, maladministration, and criminality have taken root at the very center of governance. We speak not in bitterness, but in love of our nation, and with deep compassion for the ordinary Mosotho who works hard, prays harder, and expects honesty from those entrusted with leadership. The Basotho Development Front calls upon all Basotho, from the mountains of Mokhotlong to the valleys of Kuting, to awaken, rise and claim the promise of integrity, justice, and nationhood. Let us reject corruption with the same vigor and unity with which we once voted for change. Lesotho, having just marked 59 years of independence, stands at a crossroads. For too long, we have hidden behind the legacy of colonialism to explain our failures. But today it is clear that the nation's stagnation stems not from our past, but from decades of misrule, corruption, maladministration, and self-serving leadership. Since independence, successive governments have maintained a pattern of poor governance driven by patronage, nepotism, and the absence of accountability. Law enforcement has been weak, corruption easy, and political will non-existent. The result has been underdevelopment, poverty, mass unemployment, and a pervasive sense of hopelessness. Lesotho's reputation has suffered globally, with development partners withdrawing or reducing their support in dismay. Over the years, political parties have multiplied in Lesotho, but the lives of Basotho have not improved. Instead, corruption has deepened. Institutions have weakened, and despair has spread, especially among the youth
and the unemployed. In 2022, a new political movement entered the scene, promising reform, meritocracy, fiscal discipline, and job creation. It was a message of hope, a clean break from the past. However, reality has been devastatingly different. Instead of reform, the nation has witnessed unprecedented corruption scandals, nepotism, and the misuse of power. Lesotho today remains trapped in poverty with corruption, while corruption has become even more entrenched than before. Corruption and governance failure. Since the inauguration of the RFP-led government, acts of corruption have become an ordinary occurrence that shocks the conscience of the nation. What was once scandalous has become routine. What was once condemned is now normalized. And allow me to give a few examples. Below are some of the most disturbing cases that have eroded public trust and nation pride. The 186 million Moshesha One Airport tender scandal. A controversial 186 million airport refurbishment contract was allegedly awarded to a consortium linked to the Minister of Public Works and Transport. Through his former company, Kgatledi Moteane Architects, alongside LSP Construction and Mothapo Consulting. Parliamentary committees recommended that the tender be restarted due to violations of the Public Procurement Act of 2023. Calls for Moteane's dismissal and suspension of implicated officials were ignored. Despite this, a further 108 million was approved for the same project. This scandal reflects how deeply corruption has corroded the principles of accountability and fair governance. Number 2, corrupt loan extensions by Lesotho National Development Corporation, being LNDC. LNDC extended loans to companies that did not meet the lending criteria. A 10 million loan was irregularly granted to duty-free sourcing, a foreign-owned company, in clear violation of LNDC policy at an unusually low 5% interest rate. The LNDC's own officials testified before Parliament's Public Accounts Committee, PAC, that Cabinet's directives suspended key policy clauses to benefit politically connected entities. Number 3, the 250 million Ministry of Education tender. In 2023, the Ministry of Education and Training recommended PT Ratalane Construction for a major infrastructure project. However, this recommendation was overruled, with the minister disputing the award despite the clear evaluation outcomes.
the project remains under suspicion of interference of irregularity, showing the continued erosion of institutional independence. Number 4, the Ramarotole Solar Energy Project. Phase 2 of the Ramarotole Solar Energy Project saw costs slashed from $350 million to $58 million after exposure of inflated figures and allegations of bribery and coercion. The key concerns that we have: inflated costs to accommodate kickbacks, pressure on ministry officials to approve without due diligence, DCEO's investigation has been ongoing for far too long, casting doubt that those involved will be brought before courts of law. Unpaid landowners and looming national debt risks. Sources revealed that former Minister of Energy Professor Nkosi Mahao resisted the deal, fearing it would bankrupt the Lesotho Electricity Company, and was dismissed after refusing to be complicit. Number 5, the 109 million Ministry of Agriculture fraud. A major fraud case of the Ministry of Agriculture, Food Security and Nutrition involved officials and accomplices, including DCNP, who allegedly laundered bribes linked to inflated fertilizer, seed and pesticide tenders. Kickbacks were reportedly funneled through companies owned by Tsunami Ndaudi, facilitated by the ministry insiders. Number 6, the 22 million Habelo project funds. The government refunded 22 million Maluti to the World Bank after failing to produce any documentation for funds meant for an electricity substation at the Habelo Industrial Estate. Prime Minister admitted publicly that the government does not have any receipts, yet the 20 million is gone. The World Bank may demand an additional 45 million Maluti to be returned if evidence remains missing, a national embarrassment and another sign of decayed financial oversight. Number 7, the 568 million Maluti LEC irregularities. An audit by the Auditor General revealed that the Lesotho Electricity Company could not account for 568 million Maluti in transactions. The PAC had that no supporting documents existed for the revenues or expenses, leading to a disclaimer opinion, the hardest possible finding by the Auditor General. The 6 million Maluti incorporable LEC meters. The PAC also ordered that the LEC should return meters worth 6 million Maluti, which were found to be incompatible with existing systems, another reckless misuse of public funds. The Royal Palace project overruns, which is number 9. The construction of the new Royal Palace, initiated a long time ago in 2011, is projected to exceed 500 million Maluti.
marred by incompetence and mismanagement. The Auditor General revealed overpayments of 32 million maluti to consultants and 42 million maluti to contractors. Magega Design Lab and Palace Architects were among those overpaid, with professional fees inflated and contracts deviated from agreed terms. Number 10, 310 million or 310,000 on washing the curtains of the Deputy Prime Minister official residence. Number 11, international travel. The government has spent a staggering 528 million from the contingency fund since the beginning of the financial year and has now approved another 1,087,000 for the Deputy Prime Minister's trip to Brazil, funds meant for emergencies. A parliamentary question directed to the finance minister as to how much the government has spent on international travel revealed that 54 million has been spent already. All this reckless spending is occasioned in the face of unprecedented youth unemployment and poverty. Minister of Finance issuing unlawful directives that compromised the RSL's independence and violated tax secrecy laws, which ultimately led to the termination of Matabo Mokoko's contract in November 2025. The dismissal that tests governance and institutional autonomy in Lesotho's tax administration. Our position as Basotho Development Front. The Basotho Development Front appears before the nation and the international community to declare that Lesotho cannot continue along this path. The moral fabric of our nation is disintegrating, and silence is no longer an option. We call upon law enforcement agencies, the DCEO, the police, and the judiciary to act with agency, investigate without fear or favor, and ensure that justice is served. If government institutions lack the capacity or political will, Basotho must unite to take action themselves. The time has come for citizens to fund and pursue private prosecutions against those who have looted our nation. We cannot rebuild Lesotho unless we confront corruption head-on. The youth, the unemployed, and every honest Mosotho must now see themselves as custodians of this nation's future. That's the conclusion, ladies and gentlemen. Bapatalatsi bahabo kia Senyesemane re tlabala ya Sesotho ebe ka morao ho mono mohlomphehi Thabo Shao wa re tataisa hore na re etse jwang. Ke tswela pele ka Sesotho ke bala ntho e ntse tshwana le yona ena fela se ke bala ka Sesotho. Ndate o ba ne mthompe ke ile na kwetelela hona empa ha ke re ha so ga ha re tlo bala ya Sesotho ha re a bala ya Senyesemane fela ntse re tlo bala ya Sesotho.
empa mane mo ke buileng ka dintle tsa mmuso nna le ka batla ke boele ke bale ka Sesotho kapa be se ke bala ye ya Senyesemane fela mme oh ya Sesotho ke re dintle tsa mmuso ke di buile ka Senyesemane ne ke batla go be se ke di tlola hobane tsona ha se le ntlha tse kalokalo le di utlwile ke tswele pele okay boemo ba puso ya naha ya Lesotho re le lekgotla la bopulamadiboho seotlong sa ntshetsopele BDF re hlahella mmokeng mona wa matswathaka ka ho tshwenyeha haholo ka boemo bo tshwenyang ke tsamaiso ya puso ya naha ya habo rona. Boemo bo re buang ka bona ke bobodu bo bonahalang bo aparetse mafapha ohle a puso ho kenyeletsa le dikgwebo tsa mmuso, state-owned enterprises. Bosebeletsi bo tetemang bo sa fetisetseng ditshebeletso tse hlwekileng setjhabeng le botlokotsebe, criminality bo ntseng bo ehlwa mekwalaba letsatsi le letsatsi. Ha batho ba le busy tjena ba ntse ba ya kwana le kwana ba nterekanya nna ya dutseng mona ke ba re ithutile hore naha ya bo bona e tjametswe ke dipholotso tse ngata mafapheng a mangata a fapaneng a setjhaba, mme pholotso tsena di re tlama ho ema ka pela setjhaba ho di tshela ka mathe pontsheng le ho nka dikgato tse hlokahalang tsa molao ho pholosa setjhaba sa bo rona tsietsing ena ya bofuma bo ntseng bo ja setsi, tlhokahalo ya mesebetsi haholo ka hare ho batjha, dipolayano ka hare ho setjhaba le bophelo bo tswelang pele ho imela malapa le setjhaba letsatsi le letsatsi. Ke nakong ena re ipiletsang ho setjhaba ho tshwarana ka matsoho, ho sebetsa hammoho le rona ho lwantsha kgodumodumo ena e tjametseng naha ya habo rona. Ka selemo sa 2022 mokga o motjha wa dipolotiki o ile wa kena pusong, mme wa hlahisa matshwao a tshepo le phetoho. Mokga ona o ile wa iponahatsa e le mokga o motjha o fapaneng le wa dipolotiki tsa kgale tse neng di tlisitse maswabi ho Basotho. Setjhaba se ile sa nka qeto ho fana ka monyetla hobane se ne se kgathetse ke mokgwa o tshwanang wa boetapele o sa faneng ka diphetoho. Mokga wa Revolution for Prosperity RFP o ile wa tshepisa ho kgaola dikamano le nalane ya ho hloka tshepo, bobodu le ho hloleha ho busa ka toka. E ne le tshepiso ya phetoho e feletseng tsamaisong ya dipolotiki le moruo e neng e reretswe ho fedisa puso ya sewesuwesu, patronage and nepotism. Tshebediso e mpe ya matlotlo a setjhaba le ho haella ha boikarabello e nngwe ya dintho tse ileng tsa hapa maikutlo a Basotho e ne le tshepiso ka ho kgetha batho ka makgabane, ditsebo le boiphihlelo mesebetsing e fapaneng ya setjhaba, meritocracy, e na le leeme. Taolo e matlafetseng e bileng e nang le ponaletso tshebedisong ya ditjhelete le thepa ya setjhaba. Ho hohela batsetedi ka puso e hlwekileng, ho theha mesebetsi e mengata, ho nena bobodu, ho lata thepa yohle ya setjhaba e matsohong a sele.
setjhaba sa heso le tla hopola hore kgetho ya RFP e ne e dutse hodima ditshepiso tse thathamisitsweng ka hodimo, mme e kene tshebetsong. Puso ya RFP e atlehile ho fihlela tse latelang: ho kata ditsela tsa masimo le mathoko a yona tse neng di senyehile hampe, bonesa toropo e neng e aparetswe ke lefifi, ho lema dipalesa le dipalema e ka sita le ho kgabisa kgubu ya motsemoholo. Le ha ho le jwalo, puso ya RFP e thuntheditswe ke ho tseka maemo, ya imelwa ke boikgabo, personal interest, meharo, ho ipokella le ho ithuisa ka thepa tsa setjhaba. Lehabea leo la bakela puso tlhokahalo ya botsitso le ho kgina mananeo a ntshetsopele ya setjhaba, development programs. Ka mabaka ana, naha ya bo rona e ntse e sesa ka ho bofutsana bo tibileng, tlhokahalo ya mesebetsi ka hare ho batjha, diketsahalo tsa bobodu ke pina ya letsatsi ka leng. Naha yona e ntse e hobella letlapeng jwalo ka ngwahola. Kajeno Basotho ba eme mateanyetsong a ditsela, ba eme le monna wa mateneng, ba tshwanela ho nka qeto ya hore na banka efe tsela. Naha ya habo rona e habile dilemo tse 60 ipusa, empa naha e ntse e sesa ka hara maqakabetsi ya bobodu, meharo, boikgabo, leeme, bofuma, ditlolo tsa molao tse kenyeletsang dipolayano ka sekgahla se phahameng le boqhekanyetsi, fraud. Dintlha tse latelang di fana ka sebopeho se hlakileng ka boemo bo renang ka hare ho naha. Ntlha ya pele, kontraka ya boemafofane e entsweng ka dimilione tse 186 tsa maludi, 186 million maludi. Ho bile le moferefere o moholo mabapi le kontraka ya ho ntjhafatsa boemafofane ba Moshweshwe 1 e hakanyetswang ho tjhelete e seng e boletswe ka hodimo, eo thweng e fuwe dikhamphani tse amanang le ba boholong ka tsela e seng molaong. Komiti ya Palamente e sebetsanang le tsa moruo le ntshetsopele, Economic and Development Cluster, tlalehong ya yona ya tekolo ya tekanyetso ya 2025-2026 hore mokgwa wa pele wa ho fana ka kontraka eno o tlotse Public Procurement Act of 2023. Ile ya kgothaletsa hore lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le qale tshebetso eno hape. Kontraka ena e amahanngwa le khamphani e neng e kile ya eba ya letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang e bitswang Kgatledi Tomane Architects. Le ha ho bile le dikgothaletso tse hlakileng hore morero o etswe hape le hore moteane le ba amehang ba emiswe, ha ho letho le kileng la etswa. Ho ena le ho Palamente ile ya amohela tekanyetso e ntjha ya dimilione tse 108 tsa maludi bakeng sa morero o tshwanang ho bontsha ho hloka boikarabello bo tibileng. Ntlha ya bobedi, mekoloto ya LNDC e fanwang ka tsela e fosahetseng. Ho bile le tlaleho e makatsang e bontshang hore mmuso o atametse ho lahlehelwa ke tjhelete e fetang
dimilione tse tsheletseng le halofo ya milione 6.5 million maluti ka lebaka la mokoloto wa dimilione tse 10 tsa maluti o fuweng company ya motho ya tswang naheng ya Sri Lanka e bitswang duty free sourcing e neng e sa tshwanele tlasa melao ya Lesotho National Development Corporation. CEO ya nakwana ya LNDC Advocate Modise Ramaidi o ile a paka ka pele ho komiti ya ditlaleho tsa setjhaba PAC hore mokoloto ona o fane ka tumello e kgethehileng ya lekgotla la matona e leng tlolo ya molao ya mokgatlo. Company eo ile ya fuwa sekoloto ka tswala ya noko tse 5% e leng tlase haholo ho feta maemo a tlwaelehileng. Ho bile hape le tlaleho ya bobodu e amanang le dimilione tse 12 tsa maluti hona LNDC moo ho tlalehwang letona la kgwebo le ntlafatso ya mesebetsi e meholo le amehile ho yona. Taba ena e bontsha hore tjhelete ile ya sebediswa ka tsela e seng molaong e le ho ruisa batho ba mmalwa ka ditumellano tse seng molaong. Re ipiletsa ke hona hore taba ena e batlisiswe mme setjhaba se tle se fumane pheletso ya yona. Kontraka ya lekala la thuto e bitsang dimilione tse 250 250 million maluti. Lekala la thuto le kwetliso le ile la ba ka hara pherekano ka selemo sa 2023 ka lebaka la kontraka ya 250 million. Sehlopha sa tlhahlobo sa lekala lena se ne se kgothalleditse hore kontraka ya Ratalane Construction e be yona e fuwang mosebetsi, empa letona le ikarabellang o ile a hanyetsa sephetho seno a re company ena ha e so fuwe kontraka ka molao. Ho na le dipelaelo tse matla tsa hore maano a kabo ya dikontraka a tloswe, mme hona ke matshwao a bobodu le bohlaswa basebeletsing. Ntlha e latela morero wa sola wa Ramarothole. Ditshenyehelo tse phahlotsweng inflated, mmuso o ile wa phatlalatsa hore tekanyetso ya karolo ya bobedi ya morero wa sola wa Ramarothole e phahamisitswe ho tloha ho 350 million ho ya ho 58 million bakeng sa company ya China e bitswang Beijing Technology. Morero o hokahangwa le dikgang tse kgolo tsa bobodu tse kenyelletsang ditshenyehelo tse nyollwang ka sekgahla se phahameng ka bomo e le ho fa baetapele ba dipolotiki masiba a dimpshe le ho qobella basebetsi ba lekala ho amohela morero ntle le ho latela melawana e tlwaelehileng. Ho boetse ho na le dipelaelo tsa hore beng ba mobu moo projecting ha ba ka ba lefuwa, mme project e ka beha naha mokolotong o boima haholo dilemong tse tlang. Ho bile le dipolelo tse tswang mehloding e haufi le mebuso tse bontshang hore letona la matla la mehleng Professor Nkosamahao o ne a tshwenyehile ka hore morero o ka fella ka ho potlamisa komponi ya motlakase Lesotho Electricity Company. Sena se ile sa etsa hore a tloswe mosebetsing. Morero wa habelo wa dimilione tsa maluti
tse 20 a nang le metso e mmedi 22 milione. Mmuso wa Lesotho o ile wa tlameha ho kgutlisa tjhelete e ka bang 22 milione ho e kgutlisetsa World Bank ka lebaka la ho hloleha ho fana ka ditokomane tse hlalosang ka moo tjhelete eo e sebedisitsweng ka teng. Tjhelete ena e ne e reretswe ho aha setsi sa motlakase substation sebakeng sa Habelo. Tonakgolo o ile a tlisa ketsahalo ena sebokeng sa boraditaba, mme o ile a tlisa ka ho mmuso ha ona di-record kapa mapaki a bontshang hore na tjhelete eo e sebedisitswe jwang, empa e fedile kaofela. Re ile ra tlameha ho e kgutlisa, ke Tonakgolo a re ile ra tlameha ho kgutlisa tjhelete eno hobane mmuso o sena mapaki a hore na tjhelete eno e sebedisitswe jwang. World Bank ile ya kopa hore mmuso o fane ka bopaki ba tshebediso ya dimilione tse 45 45 milione maluti e neng e reretswe mesebetsi e tshwanang empa e bonahala e sa sebediswe ka sepheo sa yona. Sena se bontsha ho hloka taolo le tlhokomelo e tibileng tshebedisong tsa matlotlo a setjhaba, mme taba ena e tshwanela ho batlisiswa ke sepolesa le DCEO. Lesotho Electricity Company 568 million maluti ka Sesotho dimilione tse 560 a nang le metso e 8. Komiti ya Tlaleho tsa Setjhaba ya Palamente PAC ile ya fumana hore Lesotho Electricity Company ha e kgone ho fana ka ditokomane tse tshehetsang ditshenyehelo le lekgetho la 568 million bakeng sa selemo sa ditjhelete se phethilweng ka Hlakubele selemong sa 2023. Mohlahlobi wa ditjhelete wa naha o ile a fana ka polelo ya ho hana ho amohela ditlaleho tsa LEC ka lebaka la bofokodi ba tsona. Sena se bontsha ho haella ha taolo, botshepehi le boikarabello ho Lesotho Electricity Company ho se ho fihlile maemong a hlokisang company botsitso. Metjhini e methang motlakase dikgakanyo tsa dimilione tse 6 tsa maluti. PAC boetse e laetse hore LEC e kgutlise dimitara tsa motlakase tse jang milione tse 6 tsa maluti tse fumanweng di sa dumellane le system ya khampani. Sena se bontsha ho hloka tlhokomelo ditabeng tsa technology le ho hloka boikarabello le letswalo tshebedisong ya ditjhelete tsa setjhaba. Tshebediso e fetang milione tse 50 milione tse fetang 50 a maluti ntlong ya borena bo boholo. Morero wa ho aha ntlo ya borena bo boholo ebile wa nako e telele haholo ho tloha ka selemo sa 2011. Mme jwale ka lebaka la tiehiso ena, ditshenyehelo tsa morero ona di se di nyolohetse hodimo ho halofo ya bilione ya maluti 500 million maluti. Sena se bakilwe ke ho hloka boiphihlelo le boikarabello lekaleng la mesebetsi e meholo. Mohlahlobi wa ditjhelete wa naha o tlalehile hore ho lefuwa milione tse 32 mashome a mararo a metso e mmedi
makgolo a mararo a dikete a nang le metso e mmedi le 20 a maluti a nang le disente tse 30 a nang le metso e supileng ho lefshwa 32,302,028 rand 37 cents ho baqapi kapa architects ka Senyesemane ba bahlano ho feta ka moo ho neng ho dumellana. Hape ho lefuwa 42,197,693 cents ho mofani wa kontraka ho feta ka moo ho neng ho dumellana. Palace Architects le Makeka Design Lab ba ile ba fumana meputso e fetelletseng ka lebaka la ho fetola ditumellano tsa bona. Tshenyo ya dikete tse 310 ka lebaka la ho hlatswa dikgaretene lapeng la motlatsi wa tonakgolo. Ho ile wa sibollwa hore ho ile ha sebediswa tjhelete kalo ka 310,000 bakeng sa ho ntjhafatsa kapa ho hlatswa dikgaretene ntlong ya motlatsi wa tonakgolo. Sena se bontsha tshebediso e mpe ya ditjhelete tsa setjhaba ka lebaka la taolo e fokolang le boikarabello bo siyo. Kgodiso ya dikgwebo tse nyenyane. Dikgwebo tse nyenyane tsa Basotho ha di fumane tshebetso ho tswa ho mmuso, mme sena se bonahala ka maemo a latelang. Dikgwebo tsa kamohelo ya baeti tseo e seng tsa ditho tsa bahlomphehi ba ka pusong ha di fumane tshehetso, le ha tsa bahlomphehi ba jwalo ba bileng ba ahelaneng le bona di pepeteha ke di-ordera tsa mmuso. Kopa ena ke hlalosehang ke sa ba. Kgwebo ya matlo a kamohelo ya baeti ke ena, ke ya motho ya teng taolong ya puso. E nngwe ke ena, ke ya motho ya seng teng ka hara taolo ya puso. Ena ya siyo ka hara taolo ya puso ha a fumane mesebetsi. Enwa yena ya teng ka hara puso o dula a fumana mesebetsi ka nako yohle. Ditshebediso tseo mmuso o di hlokang ho tswa dikgwebong tsa Basotho di abelwa ditho le bahlomphehi ba teng ka hare ho puso. Ditjhelete tse sebediswang maetong a bahlomphehi a ka ntle ho naha. Mmuso o sebedisitse tjhelete e ngata haholo e ballwang ho dimilione tsa maluti tse 528 milione ho tswa mokotleng wa letlole la maemo a tshohanyetso contingency fund ho tloha qalong ya selemo sa ditjhelete. Ka hodimo ho moo mmuso o boetse o ntshitse tjhelete e kalo ka 1,087,000 bakeng sa leeto la motlatsi wa tonakgolo ho ya naheng ya Brazil. Letona la ditjhelete le fane ka ditaelo tse seng molaong tse ileng tsa kenakenana le boikemelo ba RSL le ho tlola melao ya sephiri sa lekgetho. Sena se lebisitse ho lelekweng ha mookamedi wa setsi ka thoko ho dipallo tsa molao. Qeto ebile seriti sa setsi sena sa tsamaiso ya lekgetho e beile seriti sa setsi sena sa tsamaiso ya lekgetho tekong e tshabehang, test of integrity of governance. Re hlaha ka pele ho lona setjhaba sa Basotho, lefatshe lohle le balekaneng ba rona ntshetsopeleng ya ntlafatso development partners le ho tsebisa ka botlalo ditaba tsena tsohle tse amanang le bobodu
tsamaiso e fosahetseng le botlokotsebe bo ntseng bo ata ka hare ho naha ya bo rona. Sepheo sa rona ha se ho hlaha leseding fela, empa ke ho etsa kgoeletso e matla ka boemo ba tlokotsi bo bonahalang ka hare ho puso. Basotho Development Fund e bona boemo bona e le tshokelo e tobileng botsitso ba naha le bokamoso ba moloko o tlang. Ka lebaka leo, ho hweletsa makala a molao, law enforcement agencies a kang mapolesa, DCO le makgotla a dinyewe hore a nke bohato bo matla. Re ipiletsa hore ditletlebo tsohle tse amanang le bobodu di batlisiswe ka botebo, ba amehang ba qoswe ka molao, mme dinyewe di phethelwe ka nako sena tshusumetso ya dipolotiki. Ke fella mona bahlomphehi. Ke a leboha bahlomphehi. Ke kopa hore ke tla lefa dikopi tsa lena ha re qeta tshebeletso ena tsatsing lena. Empa mosebetsi wa ka o tlatla o bonolo haholo. Ke tla ke kopa baqolotsi ba bararo ba tla itlhalosa hona mohlomong ba hlaha kae, di-media housing difeng. Ke tla be sentse ke leng ka jwalo ka boraro ho latela ditaba tsena tse mohlomong metapele a qetang ho di bua kapa ho fana ka tsona, e leng mane moo lona le baqolotsi le tlo tla le botsa dipotso moo le sa utlwisisang, mme ke tla be sentse ke leng ka jwalo re ke a leboha bomme le bontate. Ntate tsheo ka ema kapa o ka bua ka tsiko, o ka ema kapa o ka bua ena haena bothata. Ke a leboha mohlomphehi ka lebitso ke Neo ka Maromo ho tswa DMRFM. Ke duele le habela ho ka botse ngata jwale ke shite ho ya ga jere botse mo mefuta ho na empa ke sa botsa tse pedi fela. Ke botsa moetapele wa BDF hore na jwale ha le mona ba file dipalopalo tsena ke a bona di feta bo 100 billion ka motho ka wa dikopanya kaofela ka mokgwa di leng ka teng. Nna ntate ha na re na le actionable plan ya hore na le go tlo tla etsa jwang ntate Mahlala haeba jwale ditsi tseo reng le laelang kapa le kopang mmuso hore o di sebedise le tlo etsa jwang. Na re ka bona le jwalo ka hore ho le kopano, na re ka bona le thusana le ba bang ho ya potla ho isa mmuso potla ha di mona batho ha ba bodile ha ka le ka go bona ntate ai ka bona ke boemo bo nyago sa na re ka bona le thusana ho ya mabotleng ho boemo bo nkelo bohato ha o lo le mona Lesotho ya gola go sa le le motse pedi fela ho wa na ebe re tla bona taba e etsahala mohlomphehi e bang ha ho jwalo na ha re bone ka re tabele a headless chicken o ipoma malala fela jwale mata e itsubuka jwalo ho sena letho le etsahalang. Na re na le deadline mohlala hore dintho tsena di be di etsahetse ka nako e itseng ka mokgota wa dimekati. Ke a leboha bahlomphehi. Ke kopa ho bua bahlomphehi. Ntate Tshehla ke a leboha ntate. Ke Tshehla ke tswa Tshelo FM. Re tlameha re ananela hore this press statement ya pele ya BDF is very insightful and cut across socio-economic challenges tsa Basotho.
ena le di-point tse tlafetseng haholo ka hara yona, empa ga tsona ke batla go utlwa hore na mona me le buang ka private prosecution. It's a good point e ka thusetsang hore Basotho ba qetelle ba bona hore na taba tsena tsa bodu di fengwa jwang hore na re tla bona BDF e ba yona e spearheadang taba eo ya go be le private prosecution ho bona taba tse tsa bobodu di qetella di lwantshitswe. Ya bobedi ke hore na tabeng tsena tsa BDF kaofela it cut across taba ya dipolotiki tsa RFP le DC, because hara tsona le buile ka taba ya bobodu e etsahetseng mane Greek ya man MP ya DC tsena tse di bua le matona a RFP hore na ha le kena ka ga puso, because re phela nakong ya di-coalition government na le tla letsa jwang hobane jwale ho hlaka hore ke tsona di-party tse ka nnang tsa bagolo tse le ka kenang le tsona puso hore na will you be able to work le batho ba tje ba sentse ba mea ka ga taba tsa bobodu, kapa you will qualify kapa go kopana le di-party tse ding tse sa meng tabeng tse tsa bobodu. A gona ya go qetela go utlwa fela na standpoint sa BDF sona ke se feng mabapi le taba tse itshemmeng ka hara naha ka kwana. Gona jwale go bua ka taba ya go lata naha, hara tse ding a tlo bua ka go naha ya Lesotho kopana le Afrika Borwa gona BDF yona e reng ka ditaba tseo. Ke tla ke khutla hape ka tse ding ke a leboha. Ke a leboha. The last one. Ke batla go ba re ke di pedi nta ha ebe ba ntse ba tlhopa. Ke a leboha ke dumedisa le nna batlhopi ba phatlalatsi ba ditaba. Ke a nahana that is a taba ena o dileng ka yona ya private prosecution ya gaba potso ya ntate hantle hore na rona re tlo etsa jwang. Taba ya rona e bobebe hore ba re etsa boipiletso ba hore Basotho bohle ba re kopanye matsoho ho bona hore re kopanela ditjeo tse ka bang kgolo haholo tse amanang le taba tsena tsa dinyewe tsa mofuta ona, e le hore re tsebe hore re bonyane re fumanele Basotho tharollo. Mme taba eno e tla phethahala fela re ikopantse mme re bona hore dinyewe tse jwalo di kena ka makgotleng le hore makgotla a hlole ka toka le ho bona hore ditaba tse tjena ha di tswele pele. Ditaba tsa politiki pembe ha di bobebe haholo hobane jwalo ka ho bolela re phela nakong eo re sebetsang ka puso ya kopanelo. Ke mpa ke rata hore tsena tsohle ke a nahana ntate hore re tla di bona ka nako eo, empa lekgotla la bo rona le theohe hobane re batla ho hapa dikgetho e le hore re tle re buse re le BDF. Empa qetellong ya letsatsi pembe ke ya hore rona re le komiti e kgolo re ke ra ema mona with absolute certainty hore ba re tla busa le bona ke bana, ba re sena go busa le bona ke bana, empa re tla tlameha ho atamela beng ba lekgotla ka ho bitsa seboka se kgethehileng pele ba tlo fa tsela hore na bona ba kudiso ya bona ke ya hore na re sebetse le ba feng ha re ke ra sebetsa le ba feng. Ke a leboha. Okay. Ke kgola ke ne ke dumela hore taba ya ntate Ramakgao ke kenyeleditse ka hore ona itse na re tlo etsa jwang ha e le mona ho bonahala hona le tjhelete e ngata e ntseng e fella ya naha ena. Pele re kona mane mo ke re ntate Tshetla taba ena ya private prosecution ke yona e ka pele ntate Ramakgao hobane re ke ha ona tsela e nngwe hape ya hore re tseke tjhelete ya setjhaba sa Basotho ntle le hore re lebe makgotleng. Ke kona mane mo re itseng bona re le Basotho Development Fund re nana ke tsela eo re lokelang ho e nka, empa re mema Basotho bohle ba bang hore re kopanele taba ena
e le hore e tletse ho etsahala. Ke na di mosela. Ke a leboha ke kopa fela baqolotsi ba heso ke tlatseletse tabeng tse hlompheng SG ya sa di buile haholo ke tlo tsepama tabeng ena ya corruption hore na BDF yona mohlomong ha e nka puso taba tsena tsa corruption e tlo sebetsana le tsona jwang. Tokomaneng ena ya ntate Moetapele a badileng re hlokometse hore even from the previous regime ha re bapisa le Botswana Tshela e sa le ho na le di-corruption cases tse ntseng di tswela pele le ka ho puso ena, mme ko hore na puso e tla beteletswe pele ke ntate Bothata e tlo rarolla taba ena ya corruption ka mofuta ofeng, mme BDF ba hlomphehi ha kena pusong eo ntate Bothata e tla be le karolo ya yona kapa e etelletse pele e tlo etsa bonnete ba hore e potlakisa taba tsa ho qoswa ha batho bana ba politicians tse inkelang ka hore mokotla mmuso ba kgutsitse ba sena letswalo. Ra bona hore there is a high public demand for accountability ya diketso tsena tsa corruption. Setjhaba se hloka dikarabo empa dikarabo ha di. Ra tseba hore na di CEO motho a etelang pele o kgethwa jwang, mme tsela a kgethwang ka yona kapa a bewang ka yona e mo sitisa hore a qoswe ona mmuso o mmileng, e leng hore ho lokela hore ka ho puso ya BDF ka lekala la Ministry of Justice kapa law ho thewe anti-corruption and integrity court e tlotla e shebana fela le corruption cases hobane di se di phahame haholo ka bona, mme diqoso tsa corruption ka bona ha yona Lesotho di slow haholo hobane di iswa makgotleng ao dinyewe le dinyewe tse fapaneng, mme tabeng e etsa delay hore batho ba hlahang ka hare ho ditaba tsa corruption ba bewe ka pela makgotla ka nako mme ba qoswe ba fumane dikotlo tsa bona, e leng hore nakong eo BDF e leng pusong e tlo kgothaletsa ka lekala la Ministry of Justice hore ho be le ho potlaka ha di-case tsa corruption, hore ho thewe court kapa lekgotla le tla sebetsana fela taba kapa dinyewe tse amanang le bobodu. Ke a leboha. Ho na le ho sa arabana le Botswana. Ke sa hlapotsa ya ho qetela ke hore na standby le sa BDF se ho kae tabeng tsa hore na re batla ho busha South Africa kapo re batla ho kopa South Africa kapo na re batla ho batla mme ke kopa Moetapele ba ba botso e Ke a leboha Hlompheng sebodi empa pele ke ya wena ke nempa ke batla etsa reiterate karabo ya rona ditabeng tsane tse ka pele ho potso eno ya hore e nngwe ya ditlamo ba rona ke ho nka mehato e tiileng ho lwantsha bobodu, mme e nngwe ya dintho tse re batlang hore tse re lakatsang hore di etsahale ke ya hore re kopanye ditheko le mekgatlo yohle e buelellang setjhaba le puso e hlwekileng, le hore re sentse re etsa kgoeletso mekgatlo yohle e batlang puso e hlwekileng. Ya bobedi ke ya hore Basotho Development Front le yona e itlama hore e tla susumetsa puso ka matla ho nka boikarabelo mosebeletsing ba yona le ho hlabela setjhaba patsana ka nako yohle ka dintho tsohle tse ba amang, e le hore re malalalaotswe ho sebetsa le mekgatlo yohle e sita le ho bapala an active role ho bona hore nako ena ka ofela re sebeletsa hore setjhaba se utlwisise hore re eme lehlakoreng la sona ditaba tse ba amang tsa letsatsi le letsatsi. Ena ya hore na re rata ha Lesotho le ka la kopana le kapa ya ba karolo ya Afrika Borwa. Yona ba Hlompheng ke a kgola re se re ile ka ra bua ka yona
ke hopola ka nako e nngwe e arelwa ke Mhlomphehi ka tswa maetapele a bontsha hore qetellong ya letsatsi rona re le Basotho Development Front kapa re le komiti e kgolo re ke ke ra tsoha re se re batla hore ho be tjena re ntse re dumela hore setjhaba sa Basotho ke sona se tlamehang ho fuwa monyetla wa pele wa hore se ke se kwetswe potso setjhabeng e le hore sona se ke se re seo re se batlang ke sena hobane re dumela ho ditshiya tsa puso ya setjhaba ka setjhaba. Ke a leboha bahlomphehi. Ke tla kopa ba bang bahlomphehi. Ntate hape ke a leboha Mhlomphehi, ka kgona ke ho qetela hore na ntate Masaka na ka ba ha re tlo bona o wela kapa mokga wa hae mo wela wa ke mokga kapa a itsenang le go tla heno le wela le gabe le tshwanang ha eba re ditile hore mebuso ya Lesotho ke mebuso ya kopane mme ha ona batho ba batjha ba tswang ka lebokoseng ba o tla buisa ka bona bona batho ba fetola dikipa fela le ba kopana le ka manga le ha ba kopana mona mmuso itse le batho ba tshwanang jwale ntate na ka ba ntse eo tlatla ka yona ho bona hore ditaba tse tse o buang ka tsona di a phethahala na re tlo bona mo o tla batho ba jwale ha le ampha mandate ke mona jwale ha le ya nkgetha ka bongata ke buse ke mong o tlameha ho khumemela batho ba bang hore o buse le bona mme ha ba o hlola o so re a tshi jwale ka batho bana ba tla ndia ba ebe o tlo ba le mawaki a fenga matjanda tjao ka kena Ntate. Ke kopa mo bahlomphehi. Ke a leboha. Ya gola ke ne ke batla fela go tseba bona ebe go latela hore there is instability ka ga parlamente hona jwale bona BDF yona e re di hakae hore ha di ka tsa bitswa go sane di kgetho e be kenela mo jero jwalo ya bobedi ko rena press conference ena e hita the governing party le opposition bona so far le BDF ha le so be le metswalle ya dipolitiki hobane a gola criticism ene hla haholo gore BDF bona la ile motswalle wa RFP but the press conference ka jeno e bontshitse se fapane hore it can critically criticize me bang RFP e etsa diphoso gona. Do you have any friendship le di party tse teng hona jwale ya bra go gona taba ena ya policy ya Motlotlei it has been tracking for a long time for gona lona le BDF le tshepisang hore ka ha Motlotlei ke ena tlhogo ya rona ke ena re mo hlomphang ho feta anyone else in the country wane Motlotlei ba gona wa tlotla ya rona. Will you see you le qatela taba ya policy hang ha le kena pusong ka pale renka yona bane it has been taking too long ke ne ke nana puso e teng e tla ba se phethetse taba ya policy mpa bona hala le yona ntse hlile ya ho etsa ke a leboha. Ke a leboha lebitso la ka ke Nthako Majoro ke tswa public space Nthako Majoro ke tse ke tsamona tabeng tsa ntate Tshetlamone se ke botsana tate Mahlala hao tona kgolo ha re sa tsoa o sane a le o batla Basotho Development Front ba kopane le puso ana le ka enka taba ka pole ka lahla go latela ditaba tse ntse re tekela tsona na le haebele ya gabe tlantshwa le mo ke ena ya e ntse bua hohle mona ya o latana na standpoint sa lone le party lone ke sefe mo ke a leboha. Ke a leboha bahlomphehi. Ntate Ramabo hore batho ba tjhentjha mebala ya dipolitiki fela sekipa wa apere sesweu se sekgubedu se setala taba ya bohlokwa ntate ka dinako tsohle ke boikemelo le ho tseba hore na hantle o le motho o emetse eng. Kutlwisiso ya ka gore naha ena ya Lesotho ena le banna le basadi ba nang le lerato la yona ba batlang go bona naha ena e tswela pele bang ba sitiswa ke ba bangata ba sa batleng go bona e tswela pele mme ntho ya bohlokwa ke hore na
ya etelletseng pele o tsoka sephadi ha kae. Jwale ha o re na re ke ra di se re penywa ke batho bana ke re tjhe ntate ho ke wa etsahala jwalo hobane rona re tlile ka ga dipolotiki bana re dumela hore re na le bokgoni ba hore re fetole naha ena. Mme haeba ba batlang ho etsa ntho tse mpe ba re sitisa hobane ba le bangata hore feta re ka mpa ra tswa ka ga puso e jwalo. Mme ke a tseba hore polelo ena ka bahlomphehi ba tla e bapisa le dipolelo tseo batho ba ileng ba nna ba di etsa nakong e fetileng. Empa ke re rona ka nnete lentswe la rona ke lentswe la rona, re tla phela ka lentswe leo re ileng ra itlama ka lona hobane kutlwisiso ya ka hore ha o tshepisitse batho o lokela hore o phethahatse seo ba tshepisitseng sona. Ke tle tabeng ya ntate Tshehla ha hore na tlhokahalo ya botsitso ka hara Palamente. Na ha o ka etsahala hore dikgetho di bitswe na BDF e ready na, re bile ready ho tloha mohla re latang certificate IEC mane hobane lengolo leno ka lona le ne le re dumella hore re ka kena ka hara dikgetho, mme re bile ready ho tloha letsatsing leno. E leng ho bolela hore dikgetho ha di ka tsa bitswa neng kapa neng re malalalaotswe hore re kene mojao. Tabeng ya metswalle, tjhe ha re so be le metswalle ho fihlela ha jwale. Ha hona bao re ka sebetsa le bona, ha hona bao re ke ra sebetsa le bona. Ebile ha hona ba seng ba re kopile le bona, ha hona bao re kileng ra ya ho bona ya ba re ka lakatsa ho sebetsa le bona. Ke taba ya Mohlomphehi mongodi e moholo a boletseng hore re tla nka matla sebokeng, re tla bitsa ditho tsa rona tsona di re tataise hore na di ka lakatsa hore re sebetse jwang. Tabeng ya moaho ono wa Palesi mono, kutlwisiso ya ka ke hore ka nna ba ona le dintho tse ngata tseo rona re sa di tsebeng tse etsahalang ka mono. Empa re le BDF re ka thabela ho bona motlotlehi a hlomphuwe e le hore re kgone ho sireletsa botlotlehi ba rona. Ha se ntho utlwahalang hore moaho wa Palesi o ka nka dilemo tse 14, mme ka mora kgwedi ena e tlang re tla be re kena selemong sa 15. Ntho eno nna ka nna ke nka e sa nepahala. Re lokela hore ha re kena pusong, haeba re tla kena pusong e ntse e so fele, re sebetse ka thata, re fatisise hore na ntho e sitisang hore ebe Palesi ya qetwa na ke efe, mme re sebeletse ho bona hore ya qetwa. Ntate Nthako, ke a kgola seko a rabile ntate hobane no rena re ka kgona ho sebetsa le RFP na. Jwale se ke boletse hore boemong bona bo re leng ho bona re le BDF ha hona eo re ka sebetsa le yena, ebile ha hona eo re ke ka sebetsa le yena. Re tla sebetsa le Basotho bohle ba ikemiseditseng hore ba ntshetse naha ena pele ho molemong wa hore re fedise bofuma, re fokotse le tlhokahalo ya mesebetsi. Jwale ho botsitse potso e nngwe e Mohlomphehi mongodi e moholo a sa ntsa e arabile. Ke tla kopa hore ba eno ba public eye haeba ba teng ka mona ba tle ba o jwetse hore na mongodi e moholo la reng ha ya araba. Jwale ntho ya bontsha hore ka nna ba ha wa mamela. Empa ke a tseba nna le Nthako hore le nna o ntso ka etsala ke be ditsebe neng. Kgole ho qetela fela ke ena ya patronage e potiseng re bona jalo ka le bontse go ke yona e etsalang haholo. Basadi ba maparamente ba iswa di-embassy, metswalle le bana ba bo batho ba busang ba hirwa mesebetsing ya mmuso rona. Lona le rene le BDF, will you see the same thing etsahala ya hore
batho ba lona ha le maparamente ba qetelle le bahatsa ba bona ba iswa di-embassing kapa le tlotla le efeng ya jwang ya petrol and nepotism? Ntate Tshehla, taba e nngwe ke e bua ka nako tsohle le ka hara diphutheho tsa komiti eo hore ha re etelletse setjhaba pele, setjhaba ha se re rome hore o etsa thato ya rona ka matlotlo a naha, mme ke fetsa ditho tsa komiti e kgolo ka nako yohle le dikomiti tsena tse ding e ka ba mafumahadi ya batjha ya bontate hore haeba motho o ka ra BDF hobane a go sasa ho shejwane le lapa la hae fela o ka ra lekgotla le fosahetseng la dipolotiki. Ke tla etsa mohlala fela beng ba ka o practical ka ga naha ena ya Lesotho sa motho ya nang le degree le tla ntshwa pos o kgola pakeng tsa 12 and 15,000 haeba ke fusi. Motho ya nang le degree ya tswang university o kgola pakeng tsa 12 and 15,000 le hore ha o le parliament o kgola 40,000+ o le hlono lapa le leng fela ka hara naha ena ya Lesotho ha le ka la kgona ho kenya 40,000 re nka le lapa le lehlono ke bo madimabe hore the same family e kenya 40,000 ebe ho nkuwa mohatsa wa tsamaya o ya embassy ho nkuwe ngwana le yena isiwe embassy go bontsha hore puso eno e shebane le malapa a le mang fela mme e etsa sekgeo se seholo pakeng tsa mafutsana le ba ruileng ha se ntho e ka banya etsahala pusong ya BDF hobane re batla hore re fokotse malapa a robalang a itsosa e keke ya re ka hara lelapa so ntso na le motho ya kenyang 40,000 ka kgwedi ebe o boetse hape ka hara lelapa leno o nka motho e mong hape a tlo kenya 100,000 kapa a tlo kenya 200,000 ebe o fumana hore ka hara lelapa le leng ho na le tjhelete e fetang 500,000 e kenang fela malapa a mang a robala a itsosa. Ke maobane mona ke ne ke na le batho ba bang jwale re shebisana hore ka mono ka Home Affairs ka moo bana ba Basotho ba nang le degree ba bokane ka mono ba sena mesebetsi. Nna ke bile ke le mothehi wa Bothata Mahlala Development Foundation ke na le bana ba bangata bao ke ba kentseng dikolo ba sebetsang ka difemeng ka mane ba kgolang 2,000 or 3,000 rand. Mme ntho eno e nkutlwisa bohloko hore ebe bana ba tla kena dikolo ha ba qeta ebe ba fumane mesebetsi fela ho sasa mmuso ebe o tlotla o kgetha fela hore na o tseba bo mang ha o tsebe bo mang. Naha ena ya Lesotho beng ba ka e lokela hore e futhumalle Mosotho e mong le mong ha o tlamehe hore o bobe setho sa mokga kapa lekgotla la dipolotiki hore o fumane mesebetsi ka hara naha. Batho ba lokela ho phela ka bolokolohi. Ha o batla ho kena lekgotla la dipolotiki o le kene ka boikgethelo ba hao o se ke wa le kena e le tekete eo o tlang ho fumana mosebetsi ka yona. Ha o sa batle dipolotiki o se ke wa di kena o tsebe hore makgabane a hao bokgoni ba hao ke bona bo tla o etsa hore o fumane mesebetsi. Mesebetsi ya lokela ho fumana ka dipolotiki beng ba re lokela ho fetola maemo ana a renang hona jwale. Hona jwale re maemong ao batho ba batlang ho imatahanya le makgotla a dipolotiki hobane ba utlwisisa fela hore ha o kene ka hara lekgotla la dipolotiki wa tsejwa ke moetapele wa tsejwa ke setho sa komiti e kgolo o na le tikete ya ho tlo fumana mosebetsi. Ba sa kgoneng kapa ba sa batleng ho kena dipolotiki jwale bona naha e se ya bo bona e le hore re etsa kgoeletso ya hore Basotho ba sa batleng ho kena dipolotiki ba se ke ba di kena ba se ke ba nahana eka hore ba tle ba fumane mesebetsi kapa ba fumanele bana ba bona mesebetsi ba lokela hore ebe ditho tsa makgotla a dipolotiki. Ke ka hona nna ke re le BDF ha o lokele hore bo ntlwaele ke le moetapele ebe o nahana hore ha o ntlwaetse o tla kgona hore o fumane mosebetsi. O tla fumana mosebetsi ha fela makgabane a hao a o dumella hore o fumane mosebetsi.
Mohlomphehi. Ke lakatsa ho arabela ho tswa ntate ke lebetse lebitso la hae ema tswa radio. Ntate ka mabolo. Ntate ka mabolo ore headless chicken ke ntho e survey ba etsa ho di so ka mora di press conference tse o fedile ka mora rally ya dipolitiki re tla bua ka ntse ka la message ka mora teng o fedile. Jwale ke rata hore ntate ka mo re nkile qeto re le BDF ya hore o go fetoe the goalposts have to shift. Mohlomong press conference ke mohato wa rona wa pele wa hore ditaba tsa Lesotho di ke di fetohe. Ha ona accountability in this country. Ke tjena ho tla bua ka tjhelete no o lebile hore ha o e kopanya ka taba ke 1 billion. Ko ba nini Basotho ba tseba le batho ba ka ga puso dipolitiki tsa Lesotho ba tseba hore ha ba keta ho utswa o felletsa hana mo re etsa le rata 5 minutes le lona di newspaper le di radio le etsa le rata 5 minutes ka morao mono o fedile ke a tseba ha ke keta ho utswa mona le tlo nketsetsa le rata ka ba ka e ipata South Africa ho skebe ka utlwa ha le thola fela ke a go o fedile ha ona ntho e tetseng. Jwale re nkile ka tloga le BDF ya go accountability problems di tlo kala tsatsing ha re tlo tla re wela mmuso hodimo fela hore ebe ba se ba bona re ntse re setjhaba se re thuse re etse private prosecution re sa tlo ba ngola sa tlo ngola Lesotho government o ha ke le re feng hore na ditaba tse hlahileng mo tsena tse moetapele ka tang ho di bana le se le ha kae ya 12 million ya LNDC le se le ha kae ya 109 million ya agri le se le ha kae ka tse ngata tse ba tla re arabela ke dumela hantle hore mmuso o tla re arabela hobane ka ga mmuso ha se batho kaofela ba bodileng ha se batho kaofela who lack political will ha se batho kaofela ba batlang hore naha e tsamaiswe ka patronage ka nepotism ba nang le the will to see change but they are going to cooperate with us. Ha ho sena ditaba tse jwalo ho sena cooperation ke mona mo re tla kala hore re kala private prosecution la ha re ka ratleha ho ile mong it is going to scare every politician, every government official. Ha ona motho a tla batla hore a tlo etsa prosecute ka private prosecution. It is going to scare and it is going to encourage accountability. Me I believe Bemba, Bapatalat, Bakolot, let it be a part of this process. Let it choose legal coverage. That is private prosecution into to every Eban Tata Obani Musa Kabona. Why Ukai cities? Obani Kibana ba ameha ditabeng mme le re thusa ka hore le etsela gata le le kaneng hore batho bohle ba batlang ho sebetsa le rona to make this process succeed ba tle ba tsebe hore ba tlisana le rona ka mahela. We are going to try ka case le mo ha ke tsebe na lona le ba phatlalatsa le ka utlwa interesting most interesting case ile efeng we pioneer ka yona airport re rata hona le ntho re rata mo bua ka yona le ntate Maetapele ya president ya Singapore. Ha e tla ba Singapore ha ona corruption ula ba tloela ya ba etsa ditaba tse ntse di etswa ke matona a Lesotho le di-PS le bo banka ofela le maparlament ya ba ka ntsatsi le lengwe etsa exactly what we have done ya ba 12 ministers ba tshwarwa they went to prison. Ha ona mohla Singapore ke leng ya bale a single case of corruption. That exercise. We cannot succeed if the nation is not behind us. If you, civic organizations, are not behind us, need to be with us in this journey. Is recovery. We can recover. Institutions of government. It's a law enforcement oversight institutions. But the CEO came where
ke bele agente tse di mono jwale re consult go na le motho a consultileng le tle le utlwa gona ge sebeletswa ke batho ba mofuta o feng jwale motho ena o consultile di-agente go ona ge ntse re leka go utlwa ditaba tsa hae ko coincidence kapo providence o letsetswa ke an officer from one institution ha ke tlo e bitsa ka lebitso wa investigator ore o ntsa mo thusa gore nyewe eno ya hae e sekebe ya ba kotsi ebile jwale o international traveling o na kopa gore a ka mosame ha so fumane PDM gore those are the kind of people who are saving us e le mo re na le challenge e kgolo haholo in this country ya the institution have become weak and are collapsing o bua nnete di teng ka lebitso fela ke re di CEO is one of those institutions ha e kalo ke ne ke le mongodi e moholo le ka le leno la toka e ne sebetsa go no santsane go na le tshepo go yona go na le integrity ebile e fuwa adequate resources to do the job ba ne ba go tshwara if you remember ba ne ba bile ba kala ka gona di-PS ne ba go tshwara ba ba fasa ke yana bo le sa di bona dintho tseo di fedile because the institutions have now collapsed ha diyo ntweteng ke mabitso ano a tsona a ko shebe the simplicity ya nyewe ya 109 million ya agreed all evidence is there o tlo bona na nyewe ne tlo fella kae ha ona mohla o tla fumana go na le conviction ya batho ba amehang because ke na ha isnang accountability ho hang mme nna tshepo ya ke yo leadership nya Ntate Mahlala leadership nya boetapele bona bo re bo bana ka pela bona ka mona bona le will e lekaneng hore dintho tsenana di etsahale mme this day has to be the first day of change that's the first step to give us accountability, give us the picture of where you are with these cases that have been reported in the media. Mega neti ka mo ha mo no helebeletse tshetso ya lo ka neti ke le bona Ntate Mahlala le ka go nyana fela e nyana yo ke kopa mo tshwaela go yona e butsweng ke mo tshetsa go tswa Senolo FM taba ya bohlokwa ke hore eo a butsitseng ke amanang le boemo bo renang ka hare ho Palamente ya Lesotho re le BDF ha re khotsofalle hore boemo bo renang hona jwale ebe bo a etsahala ka hare ho Palamente ya Lesotho lebaka le leholo ke hore maparamente ohle a kgethilwe ke menwana ya Basotho ha se boikarabello ba bona hore ebe ha ba tsamaye Palamente ha ba tshetswe le ke molao la ha o le mong ka hare ho Palamente ya Lesotho ka mona e etsang hore ebe ha hona le mathata ebe ba kgetha ho se Palamente ka hona re le BDF re se re ipiletsa hore ba bone ka mehla hore dikgang ha ba di teng bothata ha ba bole teng ba ya Parlamenteng dikgang di kgaolelwa ka mono ka hare ho Palamente ya setjhaba hobane ha ba tlontlolle mmuso o ditulong empa ba nyenyefatsa le ho tlontlolla setjhaba kapa menwana ya setjhaba ke a leboha bahlomphehi ne ke nahana ha e le dipotso di batla di se di siyo kapo fedile ene o tla dumela mo pele a bua ntate ke a leboha hlomphehi le nna ke kopa go tshwaela go nyana ke le ka utlwe kae le ya botswa mona ka gore na position ya rona na ke efe as BDF le gore na mohlomong ka kgetha ka ntlena kapo ka ntlana jwale ke batla ntlhela o yena position e fela ya gore re tlhokomeleng gore lekga le makgotla a dipolotiki go na le a tswang social democrats le rona a tswang mo di-social liberals jwale re batla re eme mona mo re leng social liberals mo re batlang go fetola bophelo ba setjhaba sa Basotho re sebedisa metjha ya puso ba bang ba tla ba fetola maphelo a setjhaba sa Basotho
ka ho ba ikopanye ba yo lwanela go busa le gona re instruments tse se tse di tsa puso ha di sebediswe hore di tswele di futhumana le mosotho e mong le e mong. So our political ideology ka hara social liberals, more of the modern leftist, not the rightist. Re ba ka ngamela mo ka go lwana go nka di instruments of government se go di sebedisa hore di futhumane mosotho e mong le e mong. Hence we are social liberals. Me yana e relate la ha o bua pele hape gote lona le ba BDF le ka le tsamaya le ba feng ka bose le tsamaile le ba feng the coalition government ha re ka ithuta tsona ka bo mutual cooperative ka bo mutual cooperation le fatsa ka bophara e collapses ke ntho e le nngwe ke when two people come to bed and have different ideologies hobane e mongwe o tla ba dumela ho the rule of law e mongwe a dumela ho economic emancipation jwale e lona economic emancipation o tla batla hore a bue ka pele ye no rule of law tla ba jwale o tlola molao e be mo go bang le dikgohlano teng e mongwe a sa nka ketane ya hae e mongwe a nka tshwenya ya hae e le hore BDF le bua simple e ba emile le rona ho ba fetole maphelo a setjhaba sa Basotho re tla tsamaya le bona ka ba tla tsamaya le rona whoever comes to us first or if we go to the other ke bona le re tla tsamaya go bona go ba ne re batla hore setjhaba sa Basotho le naha ya Lesotho se ya pele le se ke nna ba mmuso ya le mo tse pedi mo tse tharo e bo se sa utlwane hobane di ideology di fapane bua coalition hobane o na le common enemy ka bona ntho ba le buang ka ntle ka bona ya le buka ke nahana ha ele dipotso di fedile ba hlomphehi re tle re dumela le hlomphehi a tla qetela taba tsa hae e be re a kwa empa pele re tswa monyako moo ke kopa le go tla ke fa ba phatlalatsi ba service ena Sesotho a tla le sentse ba di tshola ba service tsena mme ke bona eka ba latela mosebetsi o so itse ke bona eka ha o sana matsowana mme ka bona mhlombe na le ke kopa ntate re tle kwa ba hlomphehi ka nnete re a leboha ha le la kwano kgoeletsong ya rona ya hore re kopane mona ka jeno re bahlanka ba lona le ka moso go bona le a tshwana kaofela a lona ha le tjena go sa le ka la bona ka le fumane ditaba ka nako ha re etsa mesebetsi ya mofuta ofeng kapa ofeng le re atamele le re hlokomedise hore le bona re sa le tsebisi re tsebisa ba bang re rata ho sebetsa le lona ka ho tshwana re rata ho tlamahana le lona molemong wa ho ntshetsa naha ena pele ka ho jwalo ke a leboha ke kopa re emeng e mong a re etsetse hape re a kwa Ria ule oha Ria ule oha Ria ule oha motimoa runa hayo ya swana iwena hayo ya swana ya leboha jwale Modimo wa ka ya halalelang o bile le gona moya o halalelang ho qaleng ha mosebetsi wa letsatsi la kasheno ntate re lebohela kgotso e bile nteng mona sebakeng sena e mong le mong a tla tswa ntate hlonolofatsa maoto a kgotso ntate wa ka lokileng e ba le gona jwale Modimo wa ka halalelang re tla boela mesebetsing ya bona Modimo re bebe jwale Modimo wa ka lokileng moya o halalelang a re sireletse ntate re a leboha mabitsong a mararo Modimo ntate Modimo wa Modimo ya halalelang amen.